Today ko All India Radio Shillong kikuwar pan puliru Elmar Arwar. Kimat bakong san jong kikuwar manda ka step kinong. Syatan kurang nyongut ha kamela haikot halor ka jingmudu ya karai jong khasils autonomous council. Leya shimenta ujulan borwa ha ka World Youth Wildlife Summit a South Africa. On pinki imya ka jingthan jan dikiti hajala Arunachal Pradesh ong ka kuram ulat ka jala Arunachal Pradesh but on pelong biang ya ka Hill Festival halum pengat ha omroi ribai district. Kikubuar kibabnya. Ka Meghalaya High Court hinan kasni kalak kentat ya ka jingudui halor karai jong Khasi Hills Autonomous Council ban kendang no ya kinong de madan ha kibenta bopher jong Shillong kentup kathan yodu kibahap apo ka jingpet jong council bat kaladan kunaru ya kinong mudui kibade ban sio laipus an hajar shit atingka syaga ki GDC Chief Justice ka Meghalaya High Court wa Ajay Kumar metal ulah hukum ya kinyongut kinong mudui bagi de ban sio marsan hajar tingka syaga district council hapo kini ki RTO kini kinyongut kinong mudui kilong i Julie Waziri Thaila Marbanyang Banisha Jerwa Aidaris Kharwan lang Denaris Thongni Risuk lang Marwen bat Margaret Khongwir kumas nga kot kumkarai blapin mi dak ki GDC ha ka sautri urusau ajar khat khangai lakran shai bakat kum kikendon jong kaan ki barjala kimla satya banne ya kanu ka kam khai pateng kintup kinong ne madan hagi chaka ki bahap upo usam jong council claim dayo jingbit na training license na ki bor bari pe jong council Menteri Rangba Kejala Meghalaya ukondat ke sangmah dan kesni la pentip baula de ya kren bat unang aktin SIM ke India ubodana San Francisco USA na kabenta benyo ya kejingtip bapura habe de berjingklat no Archbishop ka Shillong Diocese Reverend Dominic Jalam ukonrat ula ongru baula de ya kren bat Consul General ke India Usanjay Panda hadin bayo jingtip sepang kejingklat no jong Archbishop ha kejingtungku kali ka ba Hagaba ulakular menyerap nak benda pentumpoy ya kemet Archbishop Dominic Jalan USA Shedelin. Ulah pentip rupa kani kalak ban simpor hab dengan live saus ni ban pendap lut ya paro kijing kam haswa ban wara ya kemen. Hagan ju opor Menteri Rangba Kejala ulah le jungwa ru ya kibahiyeng jong Archbishop hamola punuri bat ru hayeng bishop kepada nakatru lai mukra. Halang kat kijing lang kiwepat ki Menteri Sarkar bat kiameling. Kat hadu menta ompat la ban pendikna lalu kemet Archbishop kan position ba Shillong. Ujulan barwa uwe na kinong yada ban pene ya kejingdon ki kindat hajala Assam ulala yeshimenta ha ka World Youth Wildlife Summit kablalong ha Kruger National South Africa hadin kejing syakot semua kejong na ka African Wildlife Trust kani ka World Youth Wildlife Summit kadon ya kejing temu ban ai awareness program halor kejing ya kinong Afrika ki kendo kum kejing do jait bun kimarat lembat kejing syak penyap pathar kimarat klau ha kinong kimarat bian bat banwa ya kilak tingti kum do bente lakam na kini jait kam ha ni kawa World Youth Summit Wildlife Summit lawan benisya menta dapat aspangut ki sama iik maran kajing tunggu kebakongsan jong kani kawa World Youth Life Summit kalong ban aibon bat ban hikai ya kikun sama beki de ban songtu ya kajing kam jong ki maran kalau kanan begini gila pat ban songtu ya kiwe bat ban longpat kajing ya ban yada ya kajing jong ki maran kalau ka National Academy of Custom Indirect Tax and Narcotic Zonal Campus Shillong hinan kesini kala penong ya kejing ajing kai ka baasni na kebentai ki officer jong ka Meghalaya State Tax berkene kejing ajing kai kala long ha KGP Synod Conference Center Shillong haba ajing plan ha kesini sedang jong kejing ajing kai jong ki officer ka Meghalaya State Tax Menteri Rangba Kejala Meghalaya ukanat ke sangma ulah kentu ya borok ki officer bakin trestom na kebentai kejing penha ban lumi khajana omtang na kawai ketenat henrei habaro ketenat jong kejelam habakran halor kajing penha ya kajing lum khajana ukonat kisang ma ula pentip bakat hong jong kinong lum khajana onsa bo no hakini kini senam kibanwan ukonat ula airu ya kanuksa bak ke sarkar kelabu ya kathong lum khajana na benda ke MTC hanai namar bakinong tlai ke MTC kilat tlai sitong ha kumta ka khajana ka ba kilayo lum katam banya kathong balabu da ke sarkar jelam Daga babut nanti ya ki kamshnakti jong Mahatma Gandhi lembaga cakra kepada ka wairu nek program ya ki laitlu jong keri haitu ki por ka Swadeshi movement ka kurum jong ulat Kejala Arunachal Pradesh ka nilam misra ka lapin ki imyang ya ka jing trekti jong Kejala ka balatip kum ka loyun lum hadin ka jing sya ikai shwa ya ledin ka nilam miswa ka lailam lenti thma ya ka jing tokam jong ka loyun lum hadin ka jing i ya ka jong ka ya ka jing mento jong ki jantan kiti barkum juru ka kwa ban pin ki imyang ya ka kam kani ka kurum jong ulat Kejala Arunachal Pradesh omtang kalathan atli ki jantan rai na kabenta yala de hane kalathan tiru banyarap ya kajing sina ya ki atli ki dokumentary film halo bang tungkiu ya kajing kam ya kini loin lum ha kani jelam kana lam misra ka dong tiru
saha kawai kedua dokumentari halor ke loin lun nak benda ke itana gar durashan kan ram kani gade ko All India Radio Shillong ke bolam sipi ki khubor ka India ka khmi lenti bakanyo beipisa hado $100 billion hakikam umpenyang hapo dum sunam alajar upline ya kani la pentip do menteri ke sarkar me bari pe yak tana petroleum udhar meda pradhan ha ka por bu ajingkran ha ka jingalang jong ke India Energy Forum kabalang nong ba New Delhi hinin sni une menteri la pentip ru bakari India kala pen khria ru ban bei $100 billion na ka penta kikam man pen bha ya ka jingpun jang ki gas so udhar meda pradhan la penturu ya ka menteri pratangga kari ka Nirmala Sitharaman dan pelat ya ke mal umpenyang nak khajana GST nagalang ke menteri pratangga kari ka Nirmala Sitharaman kala pentingna ya kinong bay pisa kari India banten kiyo kikam energy hakari so kani ka menteri kala pentip baka khajana na pena kani ka kam kanong bay than ka bahe perkumta kala penslori kinong bay pisa bikin bay pisa hakani ka kam ka Hill Festival ka baasni kan Solong Biang hajala migiliam kani ka Hill Festival kan nong khatpra ba khatkanai tarik menta unai halum erpungat umbohai hari dosing ujaral dia unong penyaj bahmat ya ka Hill Festival ula pentip bakani ka Hill Festival kan Iron Sun kerpang ya kinong rai kibana kani ka jala kibai kinong simenta kani ka Hill Festival kikan thop ya kinong simenta jong ka X Factor Australia alaja live uje with kinong punya ka Hill Festival kila pentip ru bakin bu ru ya ka hot air balloon ride ne ka balloon ka bahaya bayai da ka tadam ding haga ba kani ka balloon kan ket penbernya ya ki brio kumba live pusan ne sapu kot sajong sun ka office jong ka border area development officer Mokorwat harengkat ke jinga trailang berka district school education officer Mokorwat kila penong ek program ka baasni halor ka jing ya kaliang jing tip halor ka jingnang jing tip berka ne ka program ka along hanuli kata higher school ni gor haba ajik dan ka ne ka sni ikong Isa Wanda lalu deputy commissioner ka Southwest Kasil Sesrek kumikong san ilai khubele kerpang ikinong pinyat ka ne ka program ki bala ai lat island ti ki samla pule jong kini ki R block bakinya kendu babanya summer kaliang ya ki jing tip jingnang ikong lalu ilong ru bakani ki program kilong ki pamentoi hado kata-kata nama kini ki arli ki kenhon ha baki ya kendo kitip sapang bon ki phang kum ka election ka jingla khot baki yo ru banjela kai paramaki kabalong par ka bokong san ka jingim ko jongki ikong lalu ila kenturu ik samla pule baki de benlong kalawai bantai ya ki emlang salang ka jela barwat ya kadiru ki khubor ki bami hakikat to kat ne ki lak sai khubor halor ka jing sha khang ki BSNL kilong ki basu thok patlam ler ong karwo jong ka BSNL katalong khubor ka yathu bak sarkar India kadang itu ya ki BSNL kum ka PSU vital organization ha katana defense Ministry of Finance lembat ki bai so ka BSNL ka ajing sakri ru ya ki bang sarkar bat bang simat ha kari ka Department of Telecommunication jong ka sarkar India kadang itu ya ki BSNL kum ka telecom provider ha bro ko bai kari na yang CGMT BSNL NE1 Circle ubi Chandrasekhar ula pentip bag BSNL kan ai ka jing sakri ka papaka shu ikibat ba bakan penya shu ya ki mobile network bakan sa permit thama shu ya ki jing sakri jong ki ikibat ba kum ki bing ki serlai phone bat ki bai Vice Chancellor jong Central Agricultural University Dr. M. Pranjit Singh ula pentip baka Central Agricultural University kan sapni arkut li ki model fruit village hakathan chate lamini bora koi kajing thmu ban pimi yakini ki model fruit village kalong bat ke yaki jingyo ki nongrap bat kunjuru ba ki nongrap ki nyola ban pimi pathe ya ki sok ba ki pimi kane Central Agricultural University ka badan ya ka headquarter ha Imphal kane ka wei ni ki school ba agriculture ka bhe tam hakari bat dan khalait li ki college bat nrut li ki Krishni Vigyan Kendra hakathan chate mini Pranjit Singh ula pentip ru baka jala Meghalaya kan bon ki model fruit village baka jala Manipur kan atli Pranjit Singh ula yathu ru baka jingthung ya South Park tenrai ki ding so manir la sedang hakwatha bat ka yamuna khunoi ka jingthung ya tenrai ding so kon phor bat so phan ka sedang shashan ki khubor yele kai cricket jung kinthe ya pen ki India Prussia ya South Africa ha ka jele kai one day international ka balai ba ka khaddu ke India ka job dan zuron ber kunju ru series lain non ke India ka job ya ka jing tim pusa ka ji bentit ni kong ba ka ti sispa South Luron hablut ki wicket hapo ka South Sun pensan over ka South Africa ka balde ka thong la ban poitang sispa South Luron ba hablut ki wicket ha ki sapu pratili ki over katu ki bor ki lakut ki wan sepi nak studio jong ko All India Radio Shillong basakan dia por ni se so ba Delhi station nak bantai ki bor haktin hindi ha ka por prabuji ba ki bor haktin pareng ha ka por prashbuam kani ga dei All India Radio Shillong